Laka yu Clement Syahbaz Bhati haka kendai trik benai September usnam syajah kendai sepaan repupra hapo kanong ba Lahore Pakistan haki kemikipa ki badai ki Kirstan. Syahbaz Bhati udai unang yalam ubadai tang mau Kirstan napo kategori Pakistan. Budairu Cabinet Minister atau Minister of Minorities Affairs hapo kategori Pakistan. Uneu breu udai ubayo kon persya ya ka long hok ka man hok jang ki bre ki bomdai ki Musliman hapo kategori Pakistan haka bakari Pakistan kategori Muslim Henry Bun Sin pat ya ki wigu ki niam ki bomdai ki Muslim hapo kari Pakistan ya kita ki red pat asya pincitam baca penyap ro Bun Sin kumta tang newe breu na pokari Pakistan ubanut ban mi khmat banyak kon persya iki egi gijingsha kenben gijingsha le tran yaki bomdai ki Muslim hapo kategori Pakistan uneu breu ulang bo ting salia wadi ki lano ki babun hapo kari Pakistan ru nak benta bun yang unyale nak benta ka long hak kaman hak jangki red pat bat kantam ki Kristan ki basyang basa hapo kategori Pakistan halor kini ki kam ki ba uneu breu ulale nak benta ki red pat hapo kategori Pakistan ki khubor sepang jung u ki sedang ban sapriang hak lang sudang jangka pertai Haus nam syajar kendai sepak prapusan kat bau ne ubre udang pule ya ka master degree jong u jangka political science napo kata Lahore University ne ubre ulah seng ya ka seng ya ka bala tip kerteng kum kata ka Christian Liberation Front ne ubre ulah seng ya ka seng kum si benta banyak kon persya ya ka jingsya leben jangki red paj bat kham tam ki Kristan hapo kategori Pakistan halor kini kajing seng jo ne ubreu ya kita ki seng bahalang ki badai de ki pai Kristan sudah ki kubor sepang kini ki seng Kristan ki la sapriang hapo kari Pakistan ha ka baki lenoru ki la ada ka message ka bating ki la maham ting yo bo nombet satia ban pen sapriang ya ketien jo ublei dan ya kan yam Kristan hapo kari Pakistan Kilano kila berngam ruyu bakin penyap ada sangat na sisendan ya kene kam ban pensapriang ya ki Kristan hapo kari Pakistan kan ba kejing em jung kanang yaj ha kejing jung ha kan yam Kristan bat kumju ban penkela ya ka long hak man hak jeki red pai ki bam ki Muslim hapo kari Pakistan kajing em jung kam long sengan syu hadin ba ngilengit ki message ki siti ulah syuk lenter ha ka bai dai bala syak berngam yo ba on syak penyap yo lada sangat no yaki kam ka ba ulale haus nam arah jar ar ne obreu ulah yo asnan man seng ya ka seng ka ba kham khlan chu shu ban ya ka seng ka ba rim bat ka ne ka seng ka ba ulah sna ulah thau how to nam arah jar ar la tep kerteng kum kata ka All Pakistan Minorities Alliance bat ya ka ne ka seng la ai jingkar shanru da kisipai barim jangkari Pakistan baling ba ka ne ka seng ne ubreu ula yo banyak kon persya ya ka sarkar ban ai no ya ta ka long hok ka man hok baki red pai do kinyo ban jet hina ya unong yalam jengki na pedang ki red pai bat ka ne ka jingaki jo ne ubreu ka long syaka ba job thiau bar how to nam arah jar arhi ne ubreu ula jab senan ya election na pedang kita ki red pai bo ne ubreu ula yo senan ru ya ka kerdan cabinet minister kata Minister of Minorities Affairs halor kini ki kamba ki kampala ki bau ne ubre ulala nang benta ki red pai Kristan ki benar po kategori Pakistan ka pertai kelas ngoya hab yo bat kala ais dan daka international award halor ka jing tibet jong balong kum ta leader ya kita ki artli ki seng ki bau ula seng nang benta ki red pai Kristan hapo kategori Pakistan haus nam arjar kendai ki message ki siti basyak berngam penyap yo kelas sedang benang bon cusu hapo ka jing em ke jong kum tau ne ubreu ulah suyai be syakman ya ka jing em jong badai artar haus nam arjar sipau ha ka baka sarkar Pakistan kala rais nan ban penyap ya ka ne we kentai Kristan ya ka bala tip kerteng kum kata ke Asia BB ha ka baka sarkar Pakistan kala kam baka ne ka kentai kala penkenyi kendon cakian jaka sarkar Pakistan kum tau ne ubreu ulah yang ulai kon persya nang bentakan long hok ka man hok jaka teka kentai Kristan ka bana po kari Pakistan hi kum ta halor kene ka jing yang scam triang jo ne ubreu nang bentakan ka kentai Asia BB kane ka kentai kala syakam no ba kala syasat hapo ki patok jangkari Pakistan bat kane ka kentai kala lait na ru na po ki patok haus nam arjar khat pra hadin ba ka Pakistan Supreme Court kala rai ban pelait no ya ka
haka jingjai lenti jong u kum uta unang yalam caki red pai Kristan napok kari Pakistan bat kum juru kum ta minister cangki minorities affair ne ubreu hapok ka yeng dar bar thawan Pakistan ulas dang man kren ya ki jingsha bat ka jingsha laben caki red pai bat kham tam ki Kristan hapok kari Pakistan ne ubreu ula persyaru ya kawai ka an haka baki ri muslim bunsin ki chupundan kambet ya kane ka an bat kata ka an kadai kata ka blasphemy law kane ka an ka bamod balada no ubreu kabreu lada kai kon persya ikindon ka an kaniam caki musliman klempep anca penyap ya u lane yaka ne ubreu ubhati ulai kon persya ya kane ka an namar ba bunsin kane ka an kam chu kham da trekam ya ki pai ba muslim hendrai bunsin ka trekam bet tang ya ki red pai bat kham tam ya ki Kristan halor kini ki ki ba ne ubreu ulakren hapo yang darbar thawan kum ta ka jingyap ya ne ubreu kelas dang banjan kari Amerika kadai kari ke ban ningkong du'e kabayale banyada yau ne ubre ubakren ya ka jingsha nak mentaki red pai ke ba em ka jing em ka bakordin kari Amerika kalapa di kali nar ki banyada nak ka jingsha siat nak ileno hendrai ka basosi pat kalong bahaswa bakane kali bulletproof kan poi pakari Pakistan ka khana jong une ubre kalakut na badaswa bak khana jong u nang ne na pertekan kut na ne ubre ulakren kado haki social media hapo ka mobile jong u ulaang bau ngai hau Jesu Kris ubala yap nak benta jongi bat ngamenta ngala ready ban yap ru nak benta kini ki baro ki belajia ya ki Kristan hapo kari Pakistan ngai em nak benta ki Kristan jongi hangne bang kloi ru ban yap ban yokon persya nak benta ka lang ha ka man hak jong ki pai Kristan hapo kari Pakistan want to share that I believe in Jesus Christ who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross and I'm following of the cross and I'm ready to die for a cause. I'm living for my community and suffering people and I will die to defend their rights. So these threats and these warnings cannot change my opinion and principles. I will prefer to die for my principle and for the justice of my community rather to compromise against on these threats. Haka artrik ubnai machus nam arjar khatway kad ba une ubreu udang mi napo ka yeng sa jang kme jong u napo ka tika nang ba Islamabad ne ubreu blami haringkat ka jingbam dan ki security jong u kad ba ka ne kali jong ne ubreu kadang ya ki surak ba ketika nang ba Islamabad kinsan lawan ki breu ki ba am itu thau ki ba kador bat la pinsange ya kali jong ne ubreu bat anda ki la pinsange ki la senret kuli naphang ya kali jong ne ubreu ba une ubreu ulam minsau jorba bala pinkit na royu siapa hospital hapo ketika nang ba Islamabad hi haka baki doktor anda kila cek yune ubreu kila ang ba une ubreu ula dap banyap ki doktor kila turu ba ukuli ubaladai haka met une ubreu ladai haduk kumba prateli ke kuli ka kubar kelas priang hari Pakistan bala syap penyap na yune nang yalam caki red pai Kristan napo kategori Pakistan hi ki pai ba Kristan jo kategori Pakistan ki lei mi cha surak bandawa ya ka jingsha ya ka hak halor kani ka jingsha penyap na jo ne nang yalam caki pai Kristan napo kari Pakistan hadin ka jingyap na jo ne ubati mi sawai ubreu nang yalam caki red pai napo kari Pakistan bat uta udai Bishop Anthony Lobo une ubreu ulayang hakanong rem kumbalayang une usyabas bati ki bishop baper ki badan hapokari Pakistan kila angru yo upop baka perthai ki Kristan ki diban itu ya une usyabas bhati kum uta unang yale nang mentaka long hak ka man hak jaki pai Kristan ki badan hak lang sodang jakane ka perthai